Menjua-jua senina ras turang sini kelengi Tuhan. Salam sehat, ras salam semangat, man bandu kerina. Mari ras-ras kita sikap guna bengket kubas kebaktin perpulungan jabu-jabunta ibas paksa enda. Guna menaken perpulungan jabu-jabunta ras kita rende muji Tuhan ibas kitab Denden nomor 177 ayat si pemena. Mari ras-ras kita arsada ibas pertoton, opelenga kita denggahkan kata di bata, ras kita ertoto. Man bandu o Tuhan puji-pujin, ras pengatakan bujur isehken kami. Kam Tuhan di bata kami si perkuah dingin perkeleng. Kekelengendu la ersibar man kami skala-skala. Ibas paksa enda o Tuhan, go sikap kami kerina anak-anak du, guna dengkehken kerna katandu. Pelimbar rindu, pemeteh kami, pengangkan kami, gelah ngasuk kami, ngantusi erti katandu, ibas kegeluhan kami. Sebab reh kami mindo alu meteruk ukur, telah kerina salah lepak kami i alemindo. Sebab Yesus Kristus Tuhan, ertoto kami ras ngatakan bujur man bandu. Amin. Senina-senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mari ras kita ngoge kitab Roma bindu 10:6 ayat sada seh kubas ayat pitu. Atiku empetandakan turangta PB man bandu. Ia sekala diaken ibas perpulungan silit iken keria. Alukenlah ia ibas gelar Tuhan. Bagi arusna ibahan anak-anak di bata. Sampatilah ia ibas kai si iperlukena ibas kamnari. Sebab ia jine enggo enterem kala isampatina janah aku pe enggo isampatina. Menjua-jua man Priscilla ras perbulangena akuila. Temanku sadadahin ibas dahin Kristus Yesus. Sila biar ngasamken kesahna gunangku. Bue bujur ku katakan man bana. Labo aku saja ngatakan bujur man bana, tapi pekrina perpulungan kala si labo Jahudi. Mejuah-juah pe ku katakan man perpulungan si make rumahna jadi ingan kebaktin. Mejuah-juah man Epenetus temanku si ku kelengi kala si pemena te man Kristus i provinsi Asia. Mejuah-juah man Maria singgolatih erdahin gunandu. Mejuah-juah man Adronikus ras Junias temanku sebangsa, si pernah ipenjarakan ras aku. Duana ia terberita selaku perintis, ibas beritakan berita si meriah. Janah leben nge ia duana, jadi Kristen asangken aku. Sejenda me pengogenta. Ibas paksa kesempatan enda, senina ras turang sini kelengi Tuhan. Rasul Paulus ibas kitab Roma enda nuriken kerna salam pengatakan bujurna man kerina teman-temanna sinampati numpak-numpak mempegegehi ia
Bagai penemani ia ibas dahin pebelangkan berita si meriah. Maka erpalaskan temanta kerina erdahin guna Tuhan. Ia kui Rasul Paulus, makana sukses dahin pelayanan guna pebelangkan berita si meriah enda erkite-kiteken enterem temanna si ipake Tuhan alu erbagai-bagai talenta, alu erbagai-bagai kiniliten dengan kengasupen guna numpak-numpak dahin pebelangkan berita si meriah. Jana igejapkan Paulus pe, makana perdalanan berita si meriah banci sukses, labo erkiteken gegehna ras ngasupna, tapi erkiteken Tuhan mereken teman si tuhu-tuhu pusuhna pe terdilo guna nampati ia ibas pebelangkan berita si meriah. Maka iturikenna pe kerina teman-temanna entah pe timna si nggo ikut muat bagin ibas dahin si mulia ikatakan PPB enda ituriken maka ia sekalak diaken sekalak diberu asalna kenkerianari janah ia tutus kal ngelai kalak si musil bas menurut catatan literatur ikatakan pe kalak sakit bagai pe kerina kalak si perlu penampat. Jana ia pe melala nampati Rasul Paulus ibas pebelangkan berita si meriah. Janah pe adi si pepayo ogenta enda, makana enterem kal keterlibatan teman-teman Paulus alu erbagai-bagai kengasupan silit ibas ia numpak-numpak dahin pelayanan Janah pe Rasul Paulus ngatakan makana sepe ia sebab PBN sekalak diberu gelah ia alukan perpulungan ugakin arusna kala enda nampati anak-anak di bata gelah ula arkiteken ia diberu ipekiti entah nape lateraloken arkiteken lit pengaruh budaya patriarkat tupung sie janah pe si idah makana pengajuk Rasul Paulus enda teladan si ibreken Rasul Paulus enda alu ngatakan mejuah-juah dengan mujikan kelebihan teman-temanna si enggo nampati ia ibas dahin pelayanan enda encidahkan makana ketutusan tim na endandai teman-teman na endandai kerina na gunana majakan kulani Kristus. Janah adi si pepayo ibas kitab Roma enda ikatakan pe karena piga-piga kala temanna si tuhu-tuhu iperlengkapi Tuhan secara luar biasa. Adi PB enda lakap ndu rahanahan mereken waktuna mereken perukurenna la menutup kemungkinan silit ibas iape guna melala nampati kala si perlu isampati ibas kesusahan ras perbebenna. Dengan Priskila pe ras Aquila pe ikatakan ia erdahin ibas Kristus seh makanala yang biar pe ngasamkan kesahna guna dahin manbana pe Paulus ngatakan bujur. Jadi endama salah sada bentuk penghargaan si ilakokan Paulus mankrina kekelengan Tuhan anak-anak Tuhan singgo ikut muat bagin ibas dahin enda. Janah pe ikatakan Rasul Paulus labu saja ngatakan bujur manbana tapi pekrina perpulungan kalak Yahudi silabo kalak Yahudi enda nuduhkan sada hal si cukup istimewa ya makana kepeken Priskila res Aquila enda labo Paulus ngenca itumpak-tumpak na tapi pe perpulungan silabo kalak Yahudi pe ngidah ketulusan pusuh kini jingkaten kala enda duana ibas engkelengi perpulungan silabo kala Yahudi jadi lai belat-belat na cukup dewasa ia ngalukan kehadiran perpulungan silabo kala Yahudi. Bagi pe iturikan man perpulungan si bahan jadi pos PI ingan guna pebelangkan berita si meriah endalah isena kena gelarna
Tapi perpulungan si numpak-numpak dahine, man bana pe ikatakan Paulus bujur ras menjuah-juah. Jadi adi sinen agenda si umputika kubas ogenta si berikutna, makana man Epenitus mekapkan si kala si pemena te man Kristus i provinsi Asia. Bagepe Maria si erdahin lati erdahin man guna perpulungan janah pe Adronikus ras Junias enda si radu ras ia ipenjarakan, tapi duana ia berita selaku perintis ibas memberitakan berita si meriah. Janah leben nge ia duana jadi Kristen asangkan aku. Jadi kerina pada sini agenda Paulus cukup luar biasa ngingat gelar teman-teman nah, ngingat kelebihan teman-teman nah, ngakukan kengasupan teman-teman nah. Jadi endape jadi pelajaran man banta ya, maka ulamin teman tasi bagi kurang ngecasi ingat gelarna li kenangan tasi istimewa man bana ya, tapi dilang ya memang si ingat tapi akar pahit si tersusun bas pesuhta bagai umpamana ya. Tapi tentuna arah ogenta enda kerina erdahin guna Tuhan ningene enda ngingatkan kita labu kita banci sukses adilali kalak si deban. Labu banci kita megegeh adilalit gegeh kalak si deban. Labu kita ngasup rukur adilabu lit kalak si deban rukur guna kini ulinta bagai pe surah-suranta. Ya juk kita kerina perpulungan Tuhan. Gelah nape pelajaran si maharga si iajarkan Paulus enda, iajarkan man banta ngergai kalak si deban. Bagai pe ngatakan bujur ibas kai pe si bahan na amin nakiti pe tapi pengaruhnya sangat luar biasa. Sebab engkai adilit kalak nginget kita, nginget gelarta, inget na ciri-cirinta, inget na kebiasanta, inget na kaisi spesial man banta. Tupung katakan na kita pe lit keriahan nukurta. Man maun gelarna saja pe gelarkan, oh iya bagenda. Misi katakan kai kini ulin na. Mon bacika sebaliknya laki ni ulin na tapi ya kini la ulin na kang ingat kala kenangan-kenangan si kurang positif ingat kala ela bo jadi sawal sebab ngeluh henda tentu lit nge perubahan lalap si mahuli pe baci kang lung na pagi jahat si jahat pe baci dengan kang mahuli tapi dibanci min ya si jahat reulina si mahuli ulah naik jahat mabage gelahna i percayakan Tuhan tetap dengan man banta dahin guna pebelangkan berita si meriah. Jadi bas perpulungan jabu-jabu endape pamana antara serayan ras pengurus PJJ ulamin pejantik saadi ilar sada kai usihan perpulungan bagai pe antara serayan pengurus PJJ ras ngawan perpulungan hadir sada enda pasti luar biasa. Si sekiti ugapa pe kangasupan perpulungan harus nasi alokan ya. Jadi artinya kengasupan guna ngergai kala jadi kebaya kenta sebab krina kita na merhat nga irgai ya merhat nga iingat kala kai kini ulinta. Jadi adia teta meteguh persadanta teman dia ingatlah si spesial ibas teman-teman tekai besiaman ingatan. Jadi kenangan si menghargaman banta man bana pe tentuna. Jadi Rasul Paulus si jenda cukup menghulihkan hubungan na ras teman-teman na semakana jadi gegahna guna beritakan kata Tuhan. Lalu bagi kita pe iaju krina arabahan perpulungan jabu-jabu enda ya maka kuakap adi gundari luar biasa grup pertemanan penggoseh kelalana. Untuk kapan rasi ingat teman tateka langko kali arisan TK arisan anak SD arisan teman SD SMP SMA kuliah tetangga ya luar biasa itu dari grup pertemanan. Tapi adilah kita ngasup merawat sa banci cena adilah kita ngasup menahan diri banci sota maka ibas hubungan temannya dape ya kita perlu belajar gua ngergai teman ta, kuga buat ukurna, kuga maka ulah kiti ukurna, saja ulah kari hubungan pertemanan oke, tapi hubungan pas keluarga kurang baik. Lasi ergai hal si spesial
iberikan Tuhan manpantas skala-skala di tengah jago bagi pe ibas hubungan pertemanan. Jadi sesukses kali pe kita, dukungan teman pe sangat mempengaruhi. Sehebat kali pe kita, tentunya ibas dahi-dahi Tuhan, ya ibas dahi-dahi keluarga, lidje kehadiran teman si sangat mempengaruhi kita. Maka adi itu riken kala ise kita, mesti ingat kala ise teman. Adi itu riken kala karena teman ta, miska ingat kala maka kita teman. Bagaimana hubungan pertemanan nenda, banci terawat dengan baik, adi raduras jaga pusuk. Bagai pesi ergan. Tapi adi lakin kita ngergaisa, labon dekah banca sontan. Saja ulah kita lupa. Darani teman, ras mempertahankan pertemanan butuh waktu yang lama dan panjang. Tapi cedai pertemanan landekah rebanca sontan, rebanca bubar mesukah. Ya, tapi kai tujuan tagen 2 hari teman sidarani tak imbang. Sebab mau dakam sidarani pe teman reng imbang. Lamu sita kai dalangan nembah hatina kita. Maskina tanah. Mon lah kasiara isinda inembah ngisekalete tanggo karena ulina. Eda kama si terjadi pas kekeduhan makanya mari si rawat si pelihara hubungan pertemanan tak gelah narah hubungan pertemanan enda dahil si kuga pape panci si dahikan. Pamana sangana latih kelukurta pergitekan pinakit dana pe terbatas. Mesti ingat lika teman kuari banci git nampati olo tersienda mahuli ka pari git nampati git berikan dalam pula ibas perbeben koteta. Si hubungi habis karalo. Atau mungkin ka lid hubungan pertemanan ta raskala si rendahin ibas sekolah umpamana. Lika anak perpulungan tantah anak tanak kadek-kadeta perlu isampati ibas pendidikan si hubungi kaya miskaralo. Jadi temanenda perlu tetap dipelihara. Tapi tujuannya guna macetkan kulani Kristus. Labor teman guna cedai kalak si depan. Labo darami ras dabuhkan kalak si depan. Tentu langana ate Tuhan. Karena mari si uri dagi ras-ras si siksiki kugakin hubungan pertemanan ta selamenda. Apakah hubungan pertemanan sehat guna memuliakan nama Tuhan atau entahlah adilang ya mari si rawat hubungan taras Tuhan kelabaci terpelihara hubungan si mahuli ras temanta. Jadi puji Tuhan adi melala temanta bagi pemantap kekelengan kami sila berdua berteman lah susah menyesuaikan diri reskala ya kai si banci ibahandu guna permuliakan Tuhan dahi kene alu tutus sebab kai kerina kita ibas terbagi-bagi pemerek si percayakan Tuhan manpata guna nakrina guna kemuliaan Tuhan ras majakan ni kulani Kristus. Amin. Mari ras kita artoto. Bapa kami sini surga, alemikal kami adilit salah lepak kami teman kami sirban cacai da pusuhna alu layarat kami entah pe bancika jadi alu senaja ilakokan kami sirban ca menek pusuhna alemikal kami o Tuhan. Kabdagi singajari kami guna merawat hubungan pertemanan kami, ngergai kelebihan-kelebihan teman kami. Bagi pengingat gelarna si jadi kemalaman natena bagi peman kami. Tanda hubungan kuli rasia. Gelah kerina dahin si idahikan kami icaran berat pe raduras kami babasa. Dikune menahan pe adi raduras kami babasa tentuna pedasna terbumi. O Bapa si mada kuasa sampatindu kami, jagaandu kami, kawalindu kami. Gelah kami be tetap mendeskan geluh kami ibas dahi kendahin Tuhan. Sebab kami terbatas ngengasupan kami. Tapi di Tuhan beri pementeras pengertian luar biasa pemasu-masun Tuhan bas kegeluhan kami. O Bapa si mada kuasa, pasu-pasundu kami rasa isi jamu kami. Ibas kerina situasi geluh kami lali si terligan manbandu. Kai pesi jadi man kami Tuhanlah sinampati. Tuhan si begegehi. Subuh ibas paksa kami ceda ate, entah na sakit, sehat, entah be sukses, entah kai pesi percayakan lusangana man kami.
Tuhan te kami maka labu pernah kami itadingkan. Pasu-pasundu kerina serayandu, pengurus PJJ ras pengurus kategorian. Pasu-pasundu kami kerina Bapa, gelap peratin duras surandu, tetap idalankan kami. Aminna perusur kami ndabuh, tapi ibas persadan kami ras Tuhan. Keke kami guna surah-surah simukuli, darami kaisya kapdu payu guna idadikan kami. Endam Tuhan kami ras pertoton kami, pasu-pasundu Bapa ras nande, gelah nangasup mereka pengajaran si mahuliman anak-anak pe tetap Muhammad orang tua pela ipesega-segana anak jadi merawat. Tuhan endang pertoton kami, pasu-pasundu pemimpin bangsa ras negara kami, pasu-pasundu pemodraman kelasis runggun bagi pekrina ngawani perpulungan. Terpuji kami sebab Yesus Tuhan singgo ngajari kami ertoto ninta ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelardu ipobadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min pratendu ibas duni enda bagi di surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda, alemi salah kami, bagi ialemi kami, salah kala empat kami, olamin kami ibabakam kubas percobaan, tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kamkap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sidekan-dekahna. Amin. Salam jua-jua, salam sehat, salam semangat, salam tegar ate, bagi salam sitanan mankam kerina, kekelengan kami, si ikut buat bagian tibas kebaktin pas paksa enak. Bujur ras menjua-jua mak